Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezela ibhathini laphana-ke subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhipha shona isenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela manje. So ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje lithi-ke sekuvele laphana-ke umlisa laphana-ke eveza ukungaziwa-ke laphana ngesinqumo esithathwe i-IEC, eveza okungaba isixazululo ukuze phela uZuma ezokwazi ukuthi abuyele laphana-ke abe upresident uma i-MK inqoba. Kodwa ngifuna ukuthi mina wezwa ngami-ke udlalela ikliphu-ke yalo mlisa uyizwele yona. Uzocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke masuzwile-ke le kliphu-ke ungene-ke kuma-comment section-ke ufubha sicabangane-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bezocinza nebhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama leli. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Uyazi into ebanga ukuthi ngihleke hayi phela laba bakagogo bajabulile ukuze ukuthi u-IEC uthi ubaba uNcamalala ngeke akwazi ukuthi abe kwi-ballot paper lokhetho la ngo-2023. Ndiyazi-ke into engiyihlekayo ukuthi akakaze asho ukuthi ubaba uNcamalala uzoba kwi-ballot paper, akakaze ayisho lonto. Nanamanje ngisakuphinda ngiyakusho lo, kwasho into eyodwa, wathi yena uzovotela i-MK. Akazange akuphathe ukuthi uzoba kwi-ballot paper ye-MK. Nathi njengamalungu e-MK akakaze asitshele lokho. Asivoteli i-MK ngoba kusithi izoba nobaba uNcamalala kwi-ballot paper. Sizovotela i-MK ngoba sifuna ukuvotela i-MK senze ushintsho eSouth Africa for izingane zethu, for thina uqobo. Ukuthi ubaba uNcamalala akekho kwi-ballot paper as long ubaba uNcamalala MK, we will vote for i-MK. Abanye desebezi bethi iscore 1-1, iscore mengabe mhlambe uthatha ngokwescore leso sishoyo, i-MK nishayile ecaleni lokuqala yaphinda nishaya kwicala lesibili. Mangabe nisho ngokwescore kusawu 2-1, mina ngifuna sihambe ngokwescore lokho enikishoyo ngoba nina bakagogo into eniworried ngayo ukuthi nihlule uZuma, anisekho worried ngokulungisa inkinga zezwe. Sebeke nje nanokukhankasa impela babhizi ne-MK. Qhubekani-ke nina bakagogo, thina kuphela sithi sizovotela i-MK. Mangabe sesikwenzile lokho akusho ubaba uNcamalala athi ufuna siyithathe nge-2/3 majority, nobona kuZuma ukuthi sobe sesimfaka ngenkani lapho sekuphethe thina ngoba once izawina ngalelo nani akekho umuntu obesephikisa ukushilo uZuma kuma video. Angazi ukuthi nani mlaleleni amanye ama video wakhe ekhuluma ewishela uJulius Malema ibirthday, ukhona into azikhuluma laphana mayelana netiye laba abaliphuzayo, but ngeke sanidalulela okuningi. Senobona sekwenzeka ngomhla ka 29 May nina bakagogo.